Hello сайн guys. Өнөөдөр имчилгээр би ингээд 150 голд ингээд эднүсийг багтаагаад ингээд эрхэн гайгүй скинүүд авах уу гэдэг бичлэгээс авахгүй. Тэгсэн чинь одоо ингээд дараад нь хараад ингээд эдитлэх болсон чинь би ингээд шал дими ингээд баахан ингээд рекорд хийгээд бичсэн байсан за. Тэгээд одоо яах вэ гэж бичлэгээ устгаад шал өөр бичлэгээ хийгээд olha só minha ponta treta, tu nunca prestou atenção. Olha o bico do fuzil, vai tomar só rajadão. Vai, toma, 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 vai, toma rajadão. Olha o bico do fuzil, tu nunca prestou atenção. Vai, toma, 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 vai, toma rajadão. Olha o bico do fuzil, tu nunca prestou atenção. Olha só minha ponta treta, tu nunca prestou atenção. Olha o bico do fuzil, vai tomar só rajadão. Toma rajadão, vai tomar só rajadão. Olha o bico do fuzil, tu nunca prestou atenção. Vai, toma, 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 vai, toma rajadão. Olha o bico do fuzil, tu nunca prestou atenção. Vai, toma, 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 vai, toma rajadão. Olha o bico do fuzil, tu nunca prestou atenção. Olha só minha foto, tenta tu nunca atenção. Vai, toma rajadão, vai tomar só rajadão. Rajadão, vai, toma só rajadão. Olha o bico do fuzil, tu нэг юм хэлэх марцсан байна. Мөрдөө